Zekia Virusabo.
Jai Miuma Oche Moe Joa Jasi Aile Mafai Onangalo Ya Uoela Uhani Pelea, oh elea, wow manao iai. Oela tapelea, oh elea, wow manao iai. Noivo tu, amo. Fatai lo la lo fai va. O se fai matapua ia le me amori e
amo lie wangi sa ono for my fatali tali la ono for my fatali male on sai ile fie mawa o sei ngatamu suwe se me fai uputa uai ubale chalu ai lo fa ma wanunga awe ta fa ngai ole afi afi a o po tanga te fai mai o tamai chai tell my fight Bitau imanula tell nei upu na all the time in my fa Che patashi maya oe lo wow the tawi binga male chuli o manatu lava le pitawi ole ya oe lo wow male lalo langi awe ta faungai ole afi tanga te fai mai o tamai chai Pai ea ona ole ale ai se me se I tau fa apu upu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma fai to find my own tamai chai Vai ea ona ole ale ai se me se I tau fa apu upu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma fai Aue ta faungai ole afi afi tanga te fai mai o tamai chai Vai ea ona ole ale ai se me se I tau fa apu upu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma fai Talo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui alingila wa ule kio Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela a Fanchana Franchu le divango la wuli la mai momalo fafunga anga moma lo le nga lue ma lo le sai e ma lo fulu tangwa dai chuchu magad wenga bior finga ye mail tai on la
se yo le mai fo le vai ngo le wo li le won tan tu ma futai ele pola kala mel de yo le wo li ba fo mo se yo le fo ile tu lai fa ele fia na nei ba lo le o sai ba lo foi ele tawa tai tu te banga wenga pi orga panti ai lo to pa ia ma lo o to ma malu mo fa malo ancho le trek nga ti pe ele to ma futanga mai le tai ona le la se yo le fo stimulate ma ancho le wo ta to ma futai le divai ngola woli se yo le fo ia le fia na nei ai fa man wala mai lava wingo le tau talo si o le dawa sa ya lo fo se talinga sua was fa singa malo si o le divai ngola woli yo le beta wa o le si tai temi o inu manga o tanto voilà awe ke kango ingu makambenga voilà a fa ya le fa mai ya le afo ia le fa le talavai ave fa tashi voilà au ia masina me ai o lo winga ia e mo mia e lo tino ia sina fasi me ai e anu fa tashi mau voilà au a e le tau faina se tau ia po le me ai fo o lo winga e ono a faina tu ai ia lo manava se tu lo io e ia tu o pa tu o le mena o le ngu maka o le menga voilà a le fa me le fa tudunga e tau ona inu fa tashi male me ai ia le leia mo buona fa malo atu le ringa ngola woli a wona pa ia le tua o le da fo wa amazona tapenda ia le upu folfola mo le fai ngo le ringa yaso ma lo le soi fu maua ma le langi ma talo sia o lo mo wiel ga wenga pe o le fita tunga yang ma le tua malona fira gano te vam tira ma tupa anga masani le tantu wala leo ia fa talo fanti ya te oe ia te o lua ia te o tou Felipe tonu na o tiai le hasi singa ile nei fo ia solu le balon si le no yo e finga tante le me o le amo le fana i tai o le me da fa yanto to ina le lomo tu ia sola ei o to anga le onga ai tu te antu fu tu te le onga o tu fu tu tino fu o le falo la ai ia ngala le la we ko pe mai so le se ango loa ango loa ki uska i ko inga mele lo maku ia waranga le anga vo le menen fa to ina mele lo mtu so ese mele bango si ainga so ese mele lanto au fai pula io wa pe o lo fuia fo ile le ke wa ko e fa na kala ko nga esi yo le ai ia ngala nga sa puku mai fa la vela inga le finge por ainga ko malo ke ia na fa mai se yo o wa ko o ma ko e ma ko fa la vela fa yo elelo ele ma ko fa la vela fa wa amatana e fati wa amatana e la ngona le mo beta o tinga o le mele ka o le fai ai yo ya anga e usika mangu fa pengi ya la ki ka fa so lo o i e fi wa fa ku sa nga me ala ki ka fa wa le se ka fi o le fa le po le o po fe lo langi e ta nga i hantu yang ya e pangale ya ko kele ha ka ku wa e fi wa ko inga malo ma ko fa ya ala la fa yo tanto to mai ja van mij vind ik zo allemaal niet jullie middelen voor je eigenlijk ja wat we maar toe van nou maar voor of zo sorry maar ja te ulo maar toe is alleen jullie daar ja veel nou to alle te los volmond toe o toe sang alle van nou pe tolus volmond toe ja alle stoelang o dat die maar je daar toe ainga ja van je ko lele de kan ko sa nga meer aan even met vakadina si jullie wij zullen de pe aan wat je zong hier van het amato ja ole tulang ada pe ni yele rio lang ese ma fo fongo tanto tanga tomato tu ese fo ma fo fongo tanto fo le so le ding van tau ole me pito silio na tau ole mala mo ni me fana ile mele na tu wai ole matua o lisi fo tu ole tup ya ufini o tanto no tele tanto mantu ile tulanga fo ile le ia mawalunga lau se le ni sanga me ia e manga fanga fama ia e mantu o nei fana o na wa fai ai o na tau si fo ia la tu fana ele to mo mi la to fa fa to ilunga malisi ya no nga tupe bo le si long anga fu e ko kongia la ko ka va ko kongia ko mana ko telefon ko kongia ko mangofo
ko kongi ko ma TV ngai fa mai oi se ko fa me si long e le se mele le ka me a fa o se tulanga foi lele e no mai le tupe anti e le ainga o le mele le ka nga fa tio no toi tong o le mepi toi silina na tau ai a polonga il tomititi ia po le whanau fo i tautongi mena no ngā tupe ona o whaala vela o le whangtuanga ia le tātou polokalam i le fi tau i le tātou langa a wana ala ni tātou maini tātou o mai sa ili manuia ka kiri o mea whinga ko ngā kupi ai ala fuina whaila no ngā tupe ia toi fua mai ai ini fua se tele a wa a veni kupe le whaala vela e kūrua sa o se mea malele hei o se mea te reu whai antula e fia o i lau pu anta mawhainga. Ai langa o le tūlanga le wei ele tamau a inga o New Zealand malalangi ele vai taimilen. O ka se kaunga ka o soi fuanga le utahantu yeng. E fia o lana i se o langa fo i lele e mawhai o na toso antu lau se ele ni le maua i le nei vai aso i le lava i aso fo. E o le tanto wola le i le o la fo i lele e pe o le masini ia i sa mo. Maua le mea ai he tamaiti, maua le mea tau sami o le tau ina ma le lo matua o le mea piko i silinga ia o ngā kāhua. Ai le wha pe hui lele o le haka ko wola wha kusa kusa ia pai ma la whai. E ke le o ilo haku, la le e kusanga le lima ia o ruma, a le makua o i wha solo ato. Le lope ke ue vai kusiskin, ia ua le eise ki vila, po ane mazinga e wako le konga wha. A le o le ngā, e ke wa ruaku wale ko ye se ka vale ma nga ia le ma se nga kuru ma fa ai se la nga vo ye le o nga fatia ai na la ona fai ye ona fa ki kilo fu o ya ki ka kama ma amelia ma le la wa como fa tanto wola i me wa maua yo tanto lima tau foi tu le fana to anga ile a o lo fanga so no i so ngol NCA ma le dava yaso ma le dava yaso fo ya onisi fo fana o na ua maua i unga o lantu NCA e mi se le vana tu me unga ye fa ye o le potua onga le me fio mo wai maka e pasi ya o le fontua ngai fana a wangi nga kai le maka e pasi se como fia mo kwa silia tu lunga a wa silia tu lunga e mo la vado e te talo sanga ye pe talo sanga yo man tu ai se scholarship mo la le scholarship o le matua te leo le dafa mama avenga mo na yo tatu ainga ya wai yo ele se me fu ile le tau ngofi ye nisiwa o ngalo o tau ina ya tatu wa ya mandi ya tatu fana ele se mela ka ko oi fu la ka fai uma me fa le yela lang yanto le maka ko ya ka ko i lo to i fane yo ta fa mauta yo ta fa la yenga fu ka ko ko ila ile yo e ka valile le fa pa e fu ile yo i amerika o tele ni fama talanga o te faite o tiai ele taia ona leila male a o le so e fa te taule i tau mo fainga le tantu au le manu sa mo ina ua qualify ua sao atu nei ma ua sao fia le manu sa mo e ui ina tutusa o tantu ai male awa Belgium le tantu ta alo ile va ve awa na leila tusa le afo le fa taimi ni usila taimi sa mo e tutusa le talo e bi tai ole na tele ai le manu sa mo i lana talonga Brazil e fa pe fo ile tantu talonga ma Namibia o le mafu angala le da ua malo lo ine ile awa Belgium ai sao antu le manu sa mo ile ta ili ngale ole pola langi le tau sanga lua fe lus fun mo le fitu le faya ile turu Australia o le winga ola utala o le mantua te le hao whaitionga mamarantu o whaalia ona o tanto le ima se ka ko e fia whaiinga e le eifo i se tanto e fia malolo ai pangalia o le mele o tupu le lakapi le lalangi le vaitaule nei e tanto te lilo atu le development o lo yei au lakapi e se antino fa ta inga o te lilo e au ye lakapi le antino le Brazil o ke lilo foko ulo ngi ye lakapi le au Brazil inga o ye le au tini foi e mala au lakapi le au sa tini le follow mai tu mala au le tuno o Namibia ya aka ko kala no ya Namibia me masanu po le sfuru tau sanga talu
ia ngā ko whapiang ia, se o kamanga ke mo ingia e ke ia ko malo. Yo. A tatu talo noa la ia pele se uma bo Belgium. O Belgium i o ilan tu Europa. A whaila o lai kono karate. Ia tamata alo ka pia Belgium a ngai o i Ferrani, o Engelani, Skotilani, a ialani po ngā whialawa i Europa. O lenta alo ai i leo tausanga ma leo tausanga. O le makua ke leo le development. Po le hantina enga, o le tūlanga taula ka pi, o loo iai i nā alo matam whana o le tunu. A hola ne tu whatia le lantou au. E le ai ele o mai foi le ka whau. O le whatite inga ala ta mai le walu te manatua. O le whatite inga o le au te tō fitu. A le tunu u leo Portugal. O e mantua le au nā Portugal. E oe, masalo le sifuru tau sanga taluai. Na lami e lewa au ka pi. Lami a kwaila e le kako manu sa mo. Lami a kwaingi usila. Lami e fiki. Ai ata tono le 5 tau sanga taluai. Fa tolu tau sanga taluai. Lale mele ntupu. Pa e Portugal kifangi usila. Pa e Portugal Argentina le ilo semea. Pa e Portugal fiki pava mai. Koe kamwhai mai. Pa e fiki a yamine Portugal. Ia, Afrika i saute. Pava mai. Koe kamwhai a kiri mai. O le winga nao le whaamutalanga. E tātou te lilo atu. Ia le tūlanga. E pei ona tā pena mai eisi au laka pi. Ia, ato no me faiona e whape mi se mo kwa au ki ke le rika mwhenga raka ko. Whawhenga ko kusa male aua Belgium. Ia o le tūranga lda. Ia e moli le whamano mo le whaputai. Ia no le tātou uturu. O le ua le wana fia malolo. A o le nasi i lunga le au. E fia tautua mo le aua le turu. Ina ia maua so tātou tūlanga. I le taamsanga le ipo lalangi. I le lua a whilo fitu. Awa ana whaapea nei e le awaro. Maini si alo nei o le tātou uturu. E tau ave ina le tātou, au le futua umantu nei le vavea ona li la na tālonga mulimu. O ala ka kokala o whaida kemi. Ai ana whapefo i tātou te malolo. Maka o haile ka ke whaikio i el kemi. Ke whaikio le auna ka pi, pe ke whaikio le pūlenga ale auna ka pi, po le pūlenga ale iunga ka pi. O le vai teimile. Na utala noa e nisi ta ano le aua New Zealand. Na utala noa i eise aso le tausanga nei o fetu, sole. Amu ia ko auri eise kele o kupe. Kama iyo, e feo noa. Ese umakon garante tamala kapi le teito fito New Zealand. Afak, na le sema walunga ngai ka ko kongi ngai kongi. Amerika la kama between you and ese uma levo o ko kongi o kama ka alo. Ia, fa pena fo le peleki New Zealand. Afak, kulanga mawalunga ngai. Mai ia o mako i e sinia. E o vala i titi atu malesela wafe le tausang. O vai aku sol. E ari. O va ku malesela wafe ta la New Zealand. I le tausang. E no fula mwha atusa le tātou tāpenanga le manu sāmo. I au le ngā. E makua le ise kupe ka penga. O le loto e tu i e tono e to pena i me wha pene. I a wala volo tātou turu. O le melare. Tātou ono sai. Kako ia le mea ua. Le mangua. Ua kako maua. O le mebi to sile ni wha afitai. O la ua si ma. Le ngō le manu sāmo. E le tāmasango le ipo lalang. Le whai Australia. O le teimi lalde. Wa taulona ta pena o ia. E fia malanga i Australia. Ia sa ili le mea te alala i Australia le lua whilo fitu. So e su e lau paha sese. Ia wa ipo ai e mawhaina tō wō. Ia wana wā mantana whatau ia. Pepa vāta matoli ipo lalang. I le tausanga e lua whilo fitu. E whai i le tele o ai. E to tonu o Australia. Ia li sida vaenga maulo si le fia le ri vaenga le awoli. Wala mala whai uia le lunch hour. O le wato e sifuru whamara whamiru teo na tāle o le tula e tas. I le tau tūmala udanga nei le radio Samo. E le lei ele whai ki o le kanga u le polo laka pi, ma sai o nga se e vai laka pi. O le whai ki o le kanga e lipi ma se i lo laka pi. Au.
i tau mō le aso. Whesa ngā inga ma e ita mai. Encountering evil men. Lau tusi o le salamo e lua se fulu ma le fitu. A olona fua i upu e lua. Na si i taua mai i a te au tangata a mio leanga. Ina ia ai lo utino. O e saua mai ma e ita mai i a te au. O na tausu wai lea o i lātou. Ma lātou pā uu. Whesanga inga ma e ita mai. Encountering evil men. Ua whesanga i Tāvita. Matangata fōwale. O lona mālo. A o le fōwalenga. O lo o tai mai e lona atalii o Apisaloma. Ma ua sola au sulu Tāvita. Ua alu ese mai lona nofo ali. Ina ua fia maua leola. O le mafua anga lea. Na tūsi ai e Tāvita ma fatuina. Lana pese le nei le lau tusi e lua se fulu ma le fitu. Ua tuu alanga Tāvita i le atua. Ua whaai loa e Tāvita i le atua. Ua wala au Tāvita i le atua. I lona fiaola. Whai mai upua Tāvita. Le atua. O oe o lou papa ma lou wolatanga. Le atua o oe o lou talita. O loo iou a ao lou wola. O loo iou a ao le whaaola tanga ma le whaaea ina o au. Mai fōu valenga nei tangata sawa. Samoai. E tele taimi o lou soifua ma lo tātou wola. E si i taua mai ai tangata ia i tātou. I lau ngā luenga i le malo. E iai tangata e si i taua ane. O lau tautua i le e kālesia. E iai tangata e si i atu le taua. O lou nuu ma lou wafio anga. Malou ainga. E iai tangata e si i atu le taua i ate oe. O le mea māneia na whaia e Tāvita. Ina ua si i taua atu lo nā talii o Apisaloma. E fōhua lana whai ngā mālo. Na mua a tuli vai Tāvita i le atua. Ua wala au i le atua. Ua fiaola i le atua. Ua tuu alanga i le atua. Ai whai mai upu o lona whaatua. Le atua o oe o lou papa ma lou wolatanga. O oe o lou talita i e si i taua mai i ate au. O loo iou a ao le atua. Lou wola mai e si i taua mai i ate au. Samoai. O le lu i tau a Tāvita mō i tātou i le nei aso. E whaafua se i a o na si i mai e tangata fōwale. Taua i a i tātou. O le taua o upu matala. O le taua o mawhau. Taua o le anganga. Ai mānaia. A o ina tutupu ia mea. Tuli vai i le atua. Vala au i le atua. Faa leo i le atua. Faa iloa i le atua. O oe ua e mawhatia. Ua si i taua mai tangata e fōu vale i lau tautua ma lau au nanga. I le neifo i aso. A si i taua atu se tangata i ate oe. Samoai. Tuli vai i le atua. Ave mua i le atua. Sa ili fesoa soani i le atua. Whaailoa nei i le atua. O oe, ua si i taua mai tangata a mio leanga.
na te whaaleanga i lou soifua ngalue, ma lou soifua tau mawhai. Tātou te tālu. Lea tua mamānai. A o ina si taua mai tangata leanga, ma ita mai ia te i mātou. A o mai i mātou. Ia mātou tuli vai i la wafio, ma wha i loa atu i la whaaleanga, o oe o le papa o lo mātou o la tanga. Tātou ia i whi au mga luenga o le ne yaso, e manu ia ai whaiva alo filima. Lo lava suafa Yesu, lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Malina le Pishapo le Mafai Mole Jelanga fa Taylor Sunga ya Reverend H. Sorangafa Mole Pulkalama Chambulan Sol Divine Ola Woli do Tanton late to Lightus. In this update, Donald Trump reportedly is still undecided about the Jeffrey Epstein files. Congress has agreed to pass a bill compelling the Justice Department to release all case documents relating to the deceased convicted sex offender. Trump claims he cut ties long ago and denies any involvement with his sex abuse and trafficking.
Epstein survivor's lawyer, Spencer Kuvan, told CNN many are frustrated with the president's U-turns and stalling. Trump has said time and again that he could declassify information at the stroke of a pen. In fact, I think he was quoted as saying, just by thinking of it. So release it all today. Unions are standing with Pike River families on the tragedy's 15th anniversary, saying the law on workplace deaths must change. Some families are in Wellington today, meeting Workplace Relations and Safety Minister Brooke Van Velden. To date, no one's been held responsible for the 29 miners' deaths. CTU President Sandra Gray says countries including Australia, the UK and Canada already have corporate manslaughter laws. It's not enough to have a couple of checklists. You actually have to say, we're serious about this, and if you don't do your job properly, we will file corporate manslaughter against you. Health New Zealand's reported one new measles case today, linked to Auckland Airport. One earlier case has been removed from the count as the person left the country, bringing our total infections to 19. Manawatu Prison is locked down as a precaution after getting a bomb threat this morning. Deputy General Manager Shane Peterson says police got a call just before 9. He says police are now searching. A modern twist on traditional Samoan cuisine has been crowned Auckland's top restaurant. Parnell's Tala is supreme winner in the 2025 Viva Top 50 Auckland restaurants. Judges Jesse Mulligan and Kelly Gibney ate their way around the city. Mulligan says Tala chef Henry Onesimo is a star in the Auckland dining scene. He's getting people from all over, including quite a few people from Samoan heritage, going to feel the nostalgia and see the reinvention of food they know so well at that really high end. That is news. In sport, a Football World Cup return 28 years in the making. Scotland 4, Denmark 2, and they will drink Glasgow dry tonight. Scotland scored twice in stoppage time to secure a place at next year's tournament in North America. Belgium, Spain, Switzerland and Austria have also secured spots. Rain is forecast for the second one-day cricket international between New Zealand and the West Indies in Napier. The scheduled 2 o'clock start under threat. Former Black Cap Jesse Ryder will play for Team Cricket in January's Black Clash in Mount Maunganui. And prop Tavita Mafaleo has suffered a rib fracture and is unavailable for a maiden All Blacks appearance against Wales in Cardiff this weekend. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa, tasilima iwatolu, amo. Radio Samoa, tasilima iwatolu, amo. Taimi Oceamani, Maperetania, Loma Ema Esa Ilimano, Samoa Yasa Oloto, Tamasese, Uamalingi Loto. Naitina Ole Mau, Waula Wina Ilau, Leto Loto Tetele, Ele Ayo Sefefe, Eau Solo Le Pongisa, Ile Vao Esa Iliotama, Emomoli, Naya Lato Tau Mafatanga. Lawaki Alangona Persio Iguleo, Ele Pule Ni Palangi La Samoa, Ole Maua Pule,
ai le fa kolone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena i matatu manga masani Samoa lauanga nu o taule loa lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni palangi la Samoa ole mau a pule ole mau la maleata ua ole mau Samoa mo Samoa ele mafai e vai na tenei ale alofa ele mafai ele mafai ele mafai lauaki la mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa lauaki la mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa ile faingata Vei o se sala a se pangota Tu fesilia i pe aisea Leo ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la am safa a paolo Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o elea tu Luali isi elo fa mai o vai vai Fiu e fava senga o nei tinga o ya Ua moa tu le sa taula ya yo le va ai Atua o ona le de ipu o winu ai Mai mau pe ana ma fai na toe liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo toi fa lo ngota si Ui i leo te lo ua e fai pese a ile lani Ai o no lo umisia o oi e mafu ai lo tani Fa afeta imanu ale nei ua o sapai ile tale ni sa e fina ua o sapi Mapui ele a ai o anganga Sofa o e manu ia lau malanga Uile faita Vei o se sala a se pangota Tu fesilia i pe aisea Leo ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la am safa a pao Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o elea tu botu Io tie o filo tui Tu ua mau Fe elo manu
malo ai se awe ave ai le safari ma'uo le sa maua le fia fia i lo nei lutu le sa fatani a webanga ipo tinga lava lo le anga ai le manolo aua ia fafanga i mafatuanga tama wa omisia le taua mafutanga ai whamangalua i so vai vai si fati wa sala tafi malala malanga maua sono foa e mana tua pea we italo sama se longa ua umana umaneva e ula vo se ko fau ke no sa faki e ki e tau e u sanga le ku vai fai la ku yamba fa senga ku la u foi pule fai ko kasi at sit esi ora wilo ai fale u koru fu e mare ko si ala ko se fai me ko kala le bali o lang wa e mole u le sa wa mangoko ma fu ali ma u fango ele ele ai ku wasa rangi ai fingao e wa e la u fa ka kaima wa pong sa fo i no nganu wa le mu si au la memba ka ro fa i ka ma fu ka wa u mangua wa mala o sauki ai o paongo ma fare kala kala yo ma fakianga o muku vangu mala o le la ai le ma kuro i ma ka o mo ngi yo langa pe anga ma fai unga koe a maka mai ma u e pe anga o se aka ai se koe kila i le amakanga ka fia koe kilo kilo a kusi o pau pau au fai ma se o langa kala i kiri ai wa o fisiki so ku a pe se i yo i o i maka fa ma ngalo lau e kala kili o pe ke ka se kala o ki ma o fa wanga sa ka wairo nge yo langa o lau ka le ni ma u ka ruenga ki fa su mala malapa yo mo se ro a ke pico ko ka o ku ya la me fai malo ai sa u be ya si a o si a fa ma ku ya ma ko ko e u le fai na ta be so se sala a se pangota to fesini ai pe se le o ti o se tui na tinga la u be u ale o ma furi le la sa fa apao le pa e buone so mo tu le fa so e pule lava o ele a tu moto So for me now le Nato brothers i le divango la won't leave le pese la lupe ua leolo marotu ai le tu a wa fa i langi le folanga ya ole Nato brothers i le divango la woli na wa se fulu le fa me dute o le uta e nei le July tasi na sa fa funga le turu sa pupunga o tatu tala i vai whanua i le ngana peritani i matala i ta alonga e wala whalungu puiri i lo tau pa ia malo tau manu talo sia o le rawa tonu manuia fo i ngā luenga i la tau e boi tantou i e wha awa wina ngā luenga o le reia wauti a whaio nei whianga i oe e ha mamalo longa fo i wa ngā luenga i le whiawhia nani ia tau turama o e lau ngā luenga ui te wha talalea ui te wha tamala ua uti an tātou ngā luenga i tono niusila ono tesi ma le fia e pase nele ui e le afo leo whai o le unemployment ia po le unemployment rate na i tono niusila whaisi maua lungu pe afu atu tausanga ua tuana i atu tele company telepisinisi ua whapeleo le tāpuni puni ona o le tūlanga o le whale tono le tamau ainga o le dei taru ai whaatala whaantu ia le abasa tui vasa lili o le langi le abasa ma lolo se fua ma le langi ma po seta da Samoa Linda Matua va pe foia fil tato va pe kai kaua fa i langi langa fola ia o le ai soi fua le whengaruenga le Field Rubber Limited i dai mahanga driver telefon to ia Junior Morley ma le lanto o whengaruenga e alo se ia pasa Kelvin Oscar mautu malavo le mafuto mai le ring vang la only Rachel Sifa malainga dai Glenn Enos i Sasai te te le fa ngai no le tutu ona udanga ni le radio Samoa tasi lima eva tolu a mo ole po anani ile malai o Eden Park ola fa pele ona tinga ai o telinga pe a vai ke la 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 ko inga ola fa fifia i tasi nei o fa ele matoti ai le langi atoa ile tu ai nga musika le rock e pe ona sa ni anti ai le fa ili ale Metallica wa loa tau sanga o le ring foi fa ili ia o kamanga o le koinga pese foi le fa solo anto o le ia e foi le o kele o ki kala o le lua ko kang pala
Ia mawhapenga un kakolulu e unu a kolawa iai. A le whamele whamtalanga e o antu i le lima, sifuruma le lima afe. Ia le whai o tangata. O lo wha moi moi o le a whea, ia le afu ino whanga. A matantu le i le a fole wha. Ia mai te tala whai te toa i le a fole lima i le whea whiana nei. Ioi, ia o lono wingala. O le a makua po loka i fo i male a wala. Pe a whai e tela la tu i nā au ta whane o Eden Park. Ia male tele o no whanga tūlanata. Ia o le mafu angana o le a po loka i le tātu a wala. Ia, o nisina o vaenga i o la tupu mai i le po ana nei. Soli. La so lulu nei kiri vai a kupe fierka ko lo tole ho ye. Tolu a inga le na fa mru ye ina. Ele tino i tupe sfulu valu tesi ma le ono miliona tala. Lua la a inga o le wa uma ona fa ilo atu. Ia ma wanga i tufo i piki ana tu fa ilonga. Mai le fa ilonga foi le lo to lima sfulu ma le lima miliona tala le tauna manu malo i se tas. Ile fa ingo le vea so le sei ma vai tu nei so le ka fiolai. Olea sau wha te tangu lea sau vai vaina. Olea fui sau wha o ngā ina. O le nātino i tupe peana wha peo se tātou ka hainga samo. Le na manu māloa i le nātino i tupe tele. E le stama i tupe. O le tupe tele i le tupe tau o le miliona. Au te whai atu. Po le ana ngā kiri. Ka ko wha o ngā inga fui le wha ane te tau. E le umia e wha mai. Soli. O skama fui ngā mālo i le lotu. O whea mea wa awe yankupe. Ia e whapenale de iola. Usa ai loa e lisi vai. E ke ia kui a kolo fan. Vamakche. Se ka mako o mai ia ki o. Ele ia se si mau ke kua ia. Nga o e lo mako wha moe moe. Ai kire masang ia. Ia. Ake ia rau wha mai. Se o lo mako wha la blafi. O lo mako wha la blafi. Nga o singa rima se laua. Tusa wale fai mai fo leli ia joe. Pe iai sau se lin e wha tanga a wahale lan tau wha alabra a laua mai sa a whai mai ia ala iki kia o singa lima se lau e alofa mai a ia ma ua e walawa se a whekala so le se kia le fwere mea e hafo e talu sanga ai koe sa wui kua mare a ia inga o le tangata e totoma po le tangata fwoi lele o lai e alu e taua nau mai seme e ka kaunga e kua lea vangor kanga kai hanga le meanga ki alue e ai ka alafu mai io e se lengi i e konga po o le alawa ai le vape ki alua kumalau hai hinga mau e usa o la ele i mahanga vai ko kongu le leire ko i ngamasiro makua alawa alua lau forsa io e ala iki ki ai lima se lau ai alua lofa mai ai a ma kongi ia e a wheka la alfa moe moe ko kongi mea vai sofo, ko kongi mai ia vai sofo. Nga mau ar pe yo ka mai ki ranga le misi le vaso. Ioi. E va kula ukala. Se ua pahasi ia la ka fa longor ko inga karangor. Ioi. Kana le ko kongi mea vai sofo. Au e ke vapo. Maranga kangi pungo foi le pi. Ioi fa le o ke le lang kangi ai le ngiro himaka. Io o le tu warano fai ua fai sa folo folanga va pega ia tau tu na ma oi ia e muli tai ia u folanga ua fai ua e fa pe mai to tongi le vai so fo e te tau na e to fo i fo i me ka sala ia ka sala ai le va pe foi le fa me le vai so fo ai u mar wa ka sala ka kuri oi na ave ai lo le ka sala matanga talenga ua ave oi matanga ta foi le sanga sala o oelenga e sau ki ai ka halafu o oelenga e sau e ke kokoma o oelenga e sau mau folfolanga mau polomisi e kokongi mai lava i le vai aso asa ia na ona tanti antu yo wau tafa o tu la tantu ia so fia o le nei tau sanga o te fai atu sa putu mai ai tu ma le mau fa na vela ve ese e le ma fai ona tantu alo fia ai mi se tantu ia o le tau si ai pa ki ai pe ila ko e se anga no ula fa tino la tau o le anga no foi le ma wai le me o sa ai a lu langa kupe ia wa kau ma foi le makako io fai le ka ko inga ola e fai ya nice no ola
kona tau ave leitinga na ngole fili sweet my ayo linga my love fantasia why ata upu mao ta ualima ta winga ole mountain no fa'ala taina fa'anene pume upa ya isela pula suya yola uva ai o lemona o pelelo famoni yo ina so taofi tu ina now if I know my ai leonti fa'anene pume upa ya isela pula suya yola uva ai o lemona o pelelo famoni yo ina so taofi tu ina now if I know my ai leonti Sufu Malina la Pacific Land Band ma Small Man ili rifango la woli ele katele ole fantunga mai ya tolu ba na femisi lu kisua afenga ile tolu ba wenga chuchu ma fai ba lo filima ole dei asolu. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire e kuiti o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile e kuiti o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Matau te whaia ni fo awo I le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vau le se furu lua I le se furu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa ei, whaatalofa le tātou tunu, I le tātou porkalame o le armetu le ola I le aso nei, malo le soifua manuia, ia te oe mawhai ona mai moa, ma whaafonga I le tātou porkalame o le nei aso. O le whata ote luas fulvalu, whaupes fultolu I whapea, o le ua ufi lona soli tūla fono, e le manuia oia, a o le ua whaali malafo ina e alofa ngia oia. O le upu I le aso le nei mo o e whapea, whaamaua lalo pe a whai ua sese.
A fa peto fai tawina le mau ma koe ku I se si ona tu ma fai ngofie le fa pea. O le o fiu filo na sol tu la fono e le manuia oia. I se lo minga fai ngofie pe paraphrase fa pea. O le tangata e se ai le fa amawalalo I lona se fai mai. E le manguia tangata nga kaka mafo ia o se ai le admit o ye se fai mai ai o ye sa. Ai fa longa le fa iunga fai mai. A o le ua faali le me se lona se I oi lona se malafo ina le me se fai mai e alo fangia o ia. A tu la se upu fai ngofi fai mai. O le tangata ua se matalia ina lona se ma fa mawalalo e tusa male me se fai mai. E alo fangia o ia. E alo fangia le tua. Ko alo fangia e tangata. O le ala lau se ia e wha maanga loina o e le tua pea I loa me mua e ke admit o oe ua se. Whai mai le tasi tangata o le o langa le nei o le a onga mea uma. Ngā mea uma e ke ui ai o le a onga aso uma. E au hi ai ma mea nei o mea se. But o mea se whai mai o whai a onga sili ia o na fesoasoani mata ua tele I o tatu o langa. Wa ole whaataita inga nei. A whapeke alwe su I tangata ia ua whaaya ina ma whaamanuia ina I le kaiminga I le o langa. Ma e whaisinga au kalakarangoanga ma I lātou teiloa e umai. E tumu tangata na I mea se na lātou whaia I le tuana I peitai. Na lātou I loa o na o ina mai I mea se ngā lako whaia. O le au le laua kualis, au laua kuale lisi o tangata I longa o le lalolanghi. Le ia I la apile. Ka ngaka ua whaaya ina le tua a o su e ngā o latu o langa. Ke leo mea se ngā lako whaia. A o le ki, o ia mea se ngā wha maua lalo ai, ma latu wa o ina mai ai, se mea le lei mai le mea se. Pika i o le whalawe lawe o tātou, e fia ingoa o ma tātou, I le ka māloa foi lele. Maro le sau mai kuae, ka māloa ngā rana ingoa whapetania, o Mr. Right, ka mga whai mai aia, wa o ie le se, sa oa, e sa oa ia, e sa le aise se, al whalawe lawela, e karamanga ia le finge, finge peise taposa, sa oa aia I lunga o le si, whaasara launga whai mai lana tala, ale makua I le matu whai mai, o ka ngakala e kumua I se ori, maka o kia whai le tala mai, o tangata la e tumua I se ori, o tangata sao, e le impai ai se kaimi o longa o langa ngā whapea mai ai, ua o se, ringa o ka ngaka ngase se, ai le admit ua se, a wafo ila nei, ilo e whapea, e mafuanga, ona a whai e ke whai mai, e le aisau se, lona winga, ua e whaaleo ngā ina, le mafuanga, na maliu a Yesu, a wafo ngā maliu Yesu, ngā maliu, ona ua tumu le lalolangi, I ka ngaka whai mea se. Ia whaamanguia le atua ia ke oe. Ia ma e inonga whaamawalalo. Pe a whai ua se le atua. Te le tangata ua whaamanuia ina. O ngā ua awa o ina mai mea se. Ia mātou maua fo le lotu mawalalo. Ta lia ina mako mea se. Admit ua mako se. Ma awa o inga mai a mātou mea se. Vi ia o Yesu. Amen. Yeah.
Hallelujah, worship team, ala pese si I le whaafetai. Le ni vahenga o lea, o le taulunga atui le polo ka lameda o le a rento leo la mo oe mau. E le ni fo I vahenga o lea, o le ne o lea salulu leo atoi sfulu ono. Malau whimiru tau ntale o le Julai lua ntale lua o la wadatu leo sfapuponga o atatu tala I vai whanua ngata Samoa. Mane fo le tala lena ta o le sunga I le whaife au. O tumu I wheli whailele ia I lato. O le ana soifua I leo langa nei. Ai le ai masteimi whamai o lato wisi. Ia ave ia pia whape ngā lau sao I ki miuma. Kaua ngā o lau sao. Ki nganga I loa ngai ke se sao sao pia ia lau sunga.
E ale lei, sfuluono mi duce on lo joy on Italia, o lei tula e lua. Lewa joy sfulima mala famili joy na tale o lei tula e lua, lewa joy baini sireo tato fa linga. Ma fa silsilanga foi le toktoba udanga de le radio Samoa tasilima i tolu amo e wala vele long puya le lo topa ia malo o to mamalu i so fa mo fa tolu wina ile nganta ile dik ve aso le dik masida o November pe ona tato ye nei. Pe la von yaile amatanga o le dik ve aso to mo antu tato fa silsilanga o lewa tolu mai le dik fo i vai ngola woli ile tato kambalea free lunch soli. E ka ulo le mene ka free lunch o mana tu waile amu ia e o fana wa o ngai le diva chang so le ka ko le se me ka se free lunch se i vanga na fo ia o i saka sponsor ia fo ko amu o le se free lunch ia po le me fo le le fa nga ia le umio na e a onga e ma waila free lunch free lunch woma ai nga o kilani ia fa maule le lalo la so toa o le whanau community lunch mau fuai tau mawhawela tivavela fuala au aina lava second hand ia moenga ia bala telo isi mea o ngā molo maota e maua fui le face painting ale whanau e le se tupe e whaaluai i nei aso ua tāpereina o le aso mulimuli mo le dei tau sanga le sa aso nei aso Louis Funmantolo November ma i le afol se fululuanga i le afol le lua i le awauli o le nofanga e whai ai o le Eastdale Reserve i Avondale, Eastdale Reserve i Avondale. I le kapaka leo le a whai ai le tātou wha moe da o le free whanau lunch i le asa sa nei afo le se fululuanga i le afo le lua i le a wauli tonu a malatu o le lotu. Ia na whia iei o le no pe i se mea o ngai mo e maru ainga i le tātou kapaka na i le Eastdale Reserve i Avondale. O le silsilanga mo i lantou umai tupunga mai a talataina nofo mo i mai tua tuinga mala talataina e matawhanga ulu tongi a le panta o lo alala i Samoa a Amerika Samoa ma so te tafa o le ke lope. O le awhia le tātou taladoanga lona lua i le tuatusi o le Church Unlimited Cafe i le tonu pa lima teata tu Rowdy West Auckland e whaia le asto na ia so lusun marivo November lua filo lima e whaia lea i le tāo se fulu lua i le awoli ma tau te walau tuai i le awa mara whaanoano i le paia ma le mamalu i o tau langa whaalupe a whiwhia mai mo tala au mai o laule awi mai o le a le whaatali ai fuafuanga a le tātou a inga poto e morisi whaamtalanga whaafso te ifo an tātou numera ia o le o lua fitu wha lua o tasi lima luono mo i tātou e lala i nei New Zealand o lua fitu wha lua o tasi lima luono a whio nei te lala i au se tā lia o na whaafso te iane leo le tātou numera o le o wha tolulua valuiva iwa lua iwa fitu o wha tolulua valuiva iwa lua iwa fitu ra teilo sinia e talataina valusia talataina le ala i salanoa William Palmer tu inga malawa alotu talataina fa pefoi ia i fopo ono sai Palmer. Awani ngalo sa no minga o le tusi o le songa fa tasi ma le no minga o le vao filifili e ma wai fa penga o Samoa i sifo tutuila mamadua o nisi o tala tu o Samoa o alanga upu o le matafa i oi ala matai i le whainga o fa le velave pe o fa i poiponga ma liu le o siu singo a inga pe sila fa inga o Paolo o si i fa alo alo fa alangingo e kalisia ma le tele o le nganganda o fa alo alonga e da ala fitu se fulu tala ale tau o da lo official radio Samoa le tolu pan tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai ia Saulo Minga Morisi fam talanga vala wele tanto ofisa i le lua no lua tasi lima i tolu lua no lua tasi lima i tolu pe yane le shop radiosamoa.co.nz
shopradiosamo.co.nz o le whai mei le o sau oka whaafetai. O le whaasilsilanga mo le ainga sa halua fau I le pitonu o tawhito I Mahangiangi. Ma tau te whaatolo wantu lau whaafonga anga Samoa tulou na lava. Ai whaasintonu le rei whaasalalonga I le mafutanga a le ainga sa halua fau I le pitonu o tawhito I Mahangiangi. O le awhatonu uina la tātou whonotanga I le aso lusu malua o Novema lua awhilurima le aso tō nai I le vai aso nei leitu lai sfultasi I le tai au I le maunta o le teite whono le fionga ia pai e tea whaifua la whaele I le tuantusi o le sefulu pesalo place I o Tara e talanoa I nai le tātou break up e whai u ienga luenga o le dito sanga e manao mielo su mai whaali so whiragalo I le aso ua a tō whaina whaatai o lo seinia e le teite whono ma le laulau a whono la mawtanga la inga sa lu fau I tā whito I Mahangiangi. Ma le tātou whaasilsilanga murimuli lewa tonu mai le mawtanga le a kopa au ki lani New Zealand. Whaamaramole wala awantu ma le whaalalo I tama matene tuai uma sa o tawina I le koleksio a vele o lo na nofo mga lue au ki lani. O le awhaia le tātou whōna tanga murimuli o le rito sanga I le asto na I aso nei o le aso lusfu malua le o le masino Novema I le mai le tolu I le awoli a ngai I le ono I le fiafi. No whanga masani I whaiai a le tātou whonatanga o le Youth Line I Manukau I le tasi whalima St. George Street I Papa Toitoi whaamole whaamalo si mai matausisi I le taimi o whaatulangina mo le tātou whonatanga lo whangia le tuama moli a tilo tausoi fuama sa mātuola whaatailawa lo seinia le prestene ma le ofisa o le a kopa I au ki lani I ni usila nei. O le sida o tātou whaasilsilanga le utonu mai le ofisa o le Radio Samoa le rifo I vaenga o le awoli I na ua toe valu ma le awha mediute o na tāle o le tūla lua tāwhoi le lua o na wha o na awiratu le o tātou wha ia o sofu ia wha fiafia o na awiratu le o tātou telefou I le ngangana Samoa. Talavantu ia te wai le vante vanga fiafia lai Ewa before ia le tidai sina papali leo le mafuto mai le vaenga o le hawoli. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
salafat o tala ni me au te roa ni sila mole so mo lau no futapoi mai. O le tātou tala mua ua wha maonia nea leo, ia lo lātou tilo de whalawalawe sa mua se whale Samson ili tālanga manu atu ila stonai, lea sa whanoi olo to mai te tō tolu ma le lātou te mā o se whalawalawe tau whasi o te tangata. O lo whaua lawa i leo na wha solo le lātou se swenga le vainga o le whale sa mua, e pia na mau ai nei te mai te fitu lima ma le tasi le tūsanga le mātua ma le lātou te mā whanoi soifua. Whareil te tai leo whai tūlangi manu atu, Commander Inspector Ross Grantham, o suenga li tino maliu o le te mā ua maea. Ma suenga i tino mā li o te maitu e wha moe wha solo i eile. So, whareil Grantham, e leo sa ilia e leo ia seisi i se so tanga mani nei wha lave. Ai sa mua antu whareil ai, o te maite tō tolu sa mua uma i le whale. Ai o le te mā ele i muai, e esele me sa mauelon tino maliu. O le itu lau ai stupe mo le tina mawhati o le whanau e o mai le asona nafi o aisia le o ausia le tōsela wafe tā lau foai o whato ai ai. O le tamatai pane mia mo moni stila Dame Jacinda Ardern o i whalia o atu no te si ume mana mia o na whaia sao pe au o mai loi swing o le tau a visiningia le ministar vai fafo i al autor malia ngā Paris i swing o le tau. Whalia Dame Jacinda, o tai o le Pasifika e le alo mai le lātu matawhai o i whai. E ui lawa ina matua i la i titi lawa le kasa ona e whaamatuina i le ea i le Pasifika. O Dame Jacinda, sa i ele whono tanga i swing o le tau o le COP tolu se fulu i Belém i Brazil, o se sui ampasa whapito mo le vasa le Oceania. Sa i alongo ai le porkalame le Pacific Waves. Mai e ta wai e au lawa na whaia umai atunu i o lātou sao. Ale ai o le aitia mo le tau i o whaatinonga e whaia le tau o le ata ape tuluai e le iloa po whea mutai pe a whailea e le lava lu sao mo oe ma whaia ai on e whaia se mea sa mua atu whaalia le ministar vai whafo ni usila va vasa mana i o Winston Peters e mana a tala noina le malia ngole tau o Paris ma ta iulo le Pasifika ma i whaalia o lo nofo ai tālafu ia ni usila malero langi i le saumoni o le whaafsengana o le meo tupu mai i swing o le tau. Wharia Peters, a whai e eise i o enga sa se nia, ma e eise winga o le mea lea o le lorangi umai te tau o nao fia i le marienga a po le ai. I whaamau maunga o ni usila tu sa male o te si male tolu pasenelo na sao le kasa ona le kelope. E rusai ma whaamau maunga a le kulupu tu ma otif so sani mo le mate tuino whaatinonga o le tau po le Climate Action Tracker. O motu le Pasifika na ole o te simale o tolu paseno le kasa ona. I le kelope la to te whaamatu uina lea. E vera whaali ai e whaamaumaunga malo a whaatasi. Sa whaasino e Peters, i antu no Peters tele lurangi Peters tele ato kasa ona o la to te whaamatu uina lea. Seina, Initia, Rusia ma Amerika. O whaamauninga nei e leo mawhiona ngā lue i le malienga Paris. Ma ua tali tonu ai, ere o mawhai e lea malienga o na whai ni whai unga ini atunu e Pedro Siliatu, o na wha o tau tā i kasa ona i le ea. Ina o vasilingia winga i le manatu o Peters, ai sa tali Dame Jacinda, i le wha aliaso na manatu in whai ngā wha politiki wha o te whale. E tasi te simali 5 centigrade i ele vevela o lo tau la, e te tau na palasi ele vevela i kerope, o na afia o na o kasa ona, e pio na tau whai mali le umai e tunu i lalo o le malienga a Paris. O fola se ina le maro ni sila i le pui nga whale tū la whana fau, ina ia mawhai e whale tupe, kampania o whaina a wala so ta inga mawha vai, mo a wala wha teknolosi po digital platforms, o na vave poloka ai whainga wha tau valea i lungo a wala so ta inga lau tele, po ni whainga wha ngoi. O le vaso nei, o le vaso whainga tau wha valea wha ngoi, mo le wha manatu ai tangata, ia mātale le matau teo whainga tau wha valea i lungo a wala so ta inga lau tele. Sa whaali ai le minister mata upi business i matangata whātau o loa mwhao ngā tautua, Commerce and Consumer Affairs, Scott Simpson. Wa tō tele nau i tangata o whaangaui ala tau tupe i whainga tau whaavalea o salalau, e tau alatu i upenga whaafolinga, a veai omi telefoni whea veai, ma a walau so ta inga lau tele. Wa whola si ai are whainga malo so whaatasi, i se pui nga whaare tūla whono saunga le mū mo tautua e o whaina a walau so ta inga, e whaia step wau ngā, male whātuatuanga le lei e whāui la veai, i whainga tau whaavalea whaangaui e masalumi e ina. Whaalia Simpson, walongo ina i la tau e nei tau tua, e mana nao e wawe ave sea nei whainga tau whaavalea,
a e popole ini whaasalanga e whai e la to pe a whai. E whaafosei, ona ave se ia ni tautua moni, mo tangata lau tele mani upenga o whaamatalanga. Ai o nei suinga ua fuafuara malo, o le ao foina ia i latou le tele atu o le talitonunga atu o toe whai ei whaatinonga a whailea e tilo i se mea se. O lea puipuinga e a whiai matutunga e puipui ai tangata whao ngā tautua moni ma pisnisi pe a whailea, moa, e o foina e se tautua ini ponga i tala whenga ia manatu, wa ave se ai nei ngai oinga, ma o penga e tau whaavalea, ma lunga o le latu whaavae. Lua, o se ngai oinga e whaatino o tala whenga ma se fua whaatatau i se tūlanga la matia e ai, e ma foiona ave sea, ma le tolu. So o se toa lia e ia i tangata whao ngā tautua mani pisnisi moni ona o se ngai oinga i la vesea, o se tautua malunga o penga, ia vave ona toe wha saoina i se vave li te milava e ilo ai. O le tausanga tuluai, o le tausanga nei, toe wha sao atu, o le tausanga tuluai, o le ipoti ai le tausanga le lua salau ono suma le 5 miliona. Tā la tupe tangata ni usila sa ngauia ia wala tau whaavalea i le tupe i le awhainga e 3 biliona tā la. Sa awhia i le tunu atoa sa ngauia i whainga whangaoi. Sa matua i whaata ele le minista o leo Mark Mitchell ia le li komisina o leo Richard Chambers i whaavivinga. I lona whali ai o ni nai a leo laiti i lea te taua i na whaata ina SAI i le vainga i le maua e o le whaatinonga ola na tautua. O lea zona nafi sa whailo ai le Johnny Sila o Chambers sa whaia se la au po i ngā te whale o Oriental Bay Wellington i le tai au Sing Singi. O lea zumo mōra māsina o kuso. Ma le whaatono le matanga aruang su e Amerika po le FBI a Cash Patel. E ulava le whaalinga la patai sa whaamatuina o le tsunami le aso. O le vastolo ai sa tautino e Chambers sa whaasalaino ia la tamai neisi sa le tupino o tō tau fia oia. I le sao ta avali se lau 10 kilomita i le itula, i le sone na o se lau kilomita i le itula e whatangaina. Talano ai le pārmene i le asonafi sa whailo ai Mitchell i le amata upo sa awai Chambers i le sami ina wa mai asa tau tulinga i le tael. Ma Patel, wa leo se mea i le lei. Ai sa ia whaali a foi, sa manatu i Chambers o lea whaalinga o la pata inga wa mai alawana ve sea. Ma ia ta wai, sa le te tau ia Chambers o na ia i le sami i le taimi, le mafuanga le na sa vala awatua ia te mo whātu ese. Ma ia tau tino ai, lona sasi, whaali a Mitchell, o Chambers o se tangata e le tele, mas whaali e tonu na manatu i lona te ia lea o le tautua leo. Ta alonga e tari tonu e rovi se sili mo le lakapia ni sila David Moffat, o le tamani sanga fōu le lakapia le rolangi le Nations Championship, o le apalalu. O le tamani sanga e suma le lua tunu e awai, e ta ilua teu sanga mawhaia i au ta alo. E tau sinio mo tongi, i le vai taimi o le awa noa o iei ne i le vau iulai, ma Novema. O sue ngā champine whaia lontona le tau whai ungo Novema, i se sue ngā champine whaia le vā. O le awe pito ilunga mai le tu i mātua le hemisphere, ia ma le awe pito ilunga ma i le nei tu i saute o le hemisphere. O le tau sanga fōu, o le atari maroi le All Blacks i le movi vini a Frani, Italia ma Ireland i a iulai, ai le ianga iatu i ana ta'alonga ma Wales, Scotland ma England i a November. O na lai tali malo le All Blacks le wha mautuina i le timi nei. Ai sa longo e Moffat i le Johnny Sheila, o se tāmene sanga o le ale mawaini tupe, pe ona iai le wha moe o le lakapia le lorangi e te tau ona iai. Ma i tāwai, e na tele o mautinoa, pe o le ale to telling tangata e kea ia i le tāmene sanga. Ma i e wha sino i le mea ua vaai ai nei le tāmene sanga o le lakapia te to fitu wha va malo. Wha i e Moffat, tilo le lakapia te to fitu. E lo to e whairi tāmere sanga whaavau maro ni sila nei o le melea, o le tāmere sanga fō le a Lucia e tupe, o le awal Flying Fijians a fiti, o le a waile tāmere sanga le Nations Championship. O le tamafuzu e pāma mawha Peritania Fabio Wardley, o le a siti e lunga non tūlanga i la vema champino rolangi, o le WBO e au noa mane, se singa o lona afu. O le whai unga ina o whaier whai unga champino rolangi fusi e whaor pāma mawha Alexander Usyk o Ukraine, e wha mamulu lea fosi ina ua mai ona mafau fau i ai male toa. Ai olo umia Usyk, po olo umia pe Usyk i sham IBF, WBC, male WBO, WBA, i le panga mamafa. O Wardley tosu te sanga, sa ia fau ina ese i le champini fau lioli al Interim Championship, ale WBO o le panga mamafa lea,
ina ua whāteia o nei whātoi la loina lupe sori aila o Joseph Parker ina malai la O2 Arena ina tona ina masino mawai. O lea manu malo sa whātula whono ina iloa I Wardley e fusu ia Uzik mo lea fusu ia petai o lea ia umia nei au noa mali stepo I tonu o le mai o le tomatai champiri mo mole lolangi li talonga le tenisi tomatai Naomi Osaka o toe whaui nei tua ma li tamasanga tenisi whaavao malo le ASP Classic e au kelani li tosan fau. Whaari ai Osaka ia li toe sui o na talonga whaia o le mafuanga o le toe whaui tua. O le teni taro ia pani sa ia au sielsu nga champino le tamasanga whaavao malo i au kelani neo le loa whamariru fulima. Ai sa wha malo si ona li taia le wherisu nga champino ma ia tu lima ai le champino ia Clara Tolson o Denmark. Tala nao le so, mautang ta uma le whaparepale, manuia le so. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. La
si whakamali e nao le au vipesa Don Bosco mai le a whionga o sa le lunga le mo tele ki sala whai ma le pese ua whai o ina ua vailu pe maua le so e taurunga antuai. Ja, dan tu telefon e pe ore fa funga yele gan ngana sa moa ta bedina e funga dan tu le sunga ya se ulu malau leifi. An tonu na afina e misia yele vang mo mola mo ta tu tala ila wo le so. Ma tu le so ngafu. Le no ta wo tu istala fa no na ile pitonu o manu matu ile pitonu leo sensen. Le na liu mai ia tamai te tolu male lan tu tama ina ua mulo lan tu fali pe tu se le afo le lua ile au le stona na se ma vai tu nei ma tu la le na saumi fa mai senga molti na le ainga ai le I montino po nga fesa yel tina le te milen tupu mai le dei mu pe ja ila in telefon le so le wa fa ilo mai o le ua treats ia po le fo silsila le mtanga le ngolo ele tulanga foi lele a tonu ele I whapele ana tupu o se whaalawalawe tupu whaafose. A o lo o tausa ilia pena yestangata na ia whaatino ina ia le tulanga e peo na mua ele whale o lea ainga. Sol, o se wha noanga sili lea ele mai taumantu foi lele I tala e pe o na ta ua mai. Ia, wha mai se pelanga ngo le tua e le dei ainga. Whaisila hai tu sanga o le whanau le na ta ua mai ai. Ele fa la velaveling ai lenga tele o le mali on tuai ia malo la to tama ai o le temi tupu mai ele fa la velav ia o le afo le lua ile a o tele mai lo ia pena fa pe fe de mu le fa po le mena mu ono le onga umu po le ala ai o se tulanga fo ile le antonu sa tau ona mafai ona fa fo ia le fa fita hauli ia wale tupu mai le au te fe lo pe fa pe o le temi le va via ia antono lai momoi e tangata pa le tupu mai le temi la wo so ia e fa ya si ofo fo le loto le nganga me mafu fa Cristina Charvasam la inga nai me pone Australia ia taile ma to mai le divang la wodi o le divai tau o te lo fo I wa masani ona dai to tono tanto mo to malau ia fa tunga ua mafaile ona langina e mene yo computer ia po o le meta o le AI, o le AI o le artificial intelligence. O le winga, o le toinga polokalame wanga o si ele tangata. Ina ia maua ele mo le meo le tomai. E iai to tono ia to ainga polokalame. O le mea lia la le watupu le vaitamilini. Ia ua mawhai fo I ona langina e masini computer. Ia mene yo pesi. Si tanto antu la intale pesi rea. O le original lea mai lea fo. Mai le fitu lima ua tanto masinia. Ke pese I lava o ia. Ia e whafunga lai kiki angaraka ko whakunga lea. Koe fo I mai e. O silafia uma ele malole tru o le pese na langi na mai ele o pese o fa ngoi na le tulima ia o lo le tu ale fo fa ili tu tonu o ni silani saulo ma le masingi computer fa mai fa slow jam la pe fa pese si lo ia le pese ale na tas kusa na le pese le ele ma se si o ia usuida kusa le wo usu sa o me ia le masingi computer ia le ka ko pese ale na tas ale wo fa slow jam be fa ale mu Ola o hani fa sili sili o te fa tu saina Ise apa helapi Po se pisu posini Po se masike ke mai fiti Po sina sapa sui Oni tamato manipi
finangalo fai ipo avane ile malo ele aga ole tatua etele ai ole tia polo pe fai sao pepe ole pepe ole po Sautaini telefonia nesei tu la pe fai sauleta avane se motoka Yele da. Wa fa ukala ye le sao le no le teknolosi nei o na po. O le fantunga ya mai le fitulima. O le da wa fa funga je. O le nga wo su me le me ka o le computer. Ya, o le nga ko ku ri spesi. O le visili le tula i mai. O le fea o le fantunga tuai ya ma le fantunga fo. E te fia ya. O le na pausio na pona o le mele ta o le afo. O le mele ka o le computer le usuinga meka ko PC. E le o sa o le le. Le fa le wina. O upu i le ngangana sa mo. Alaga ko wona i le speciale. Tu lima ma le tele i a o le sami sau lo ma le kamaleo e ai fa pe mai ia o le tele i ala leo le sami ia o le te tau fa lo atu pe uma le vai te mi vo le le ono se fulu lima se fulu le i ko nga fakide telefoi la o le vao telemanu fele le lagi tele teine a fatasi ai sili ai o la upele le o Samoa mate maia o la utupua e te iloa le yoga tau momoe atua e le mamoe talu lava funa oe ua ona me ai
fatu atae talo fai lau ti fai moana o la umaa taimane. Let me hear you whisper, let me hear you sigh, let me put my arms around you, let me hold you tight. To my lolima, tautala my dear boy, tauina iloa, olo alofa lena. Ia, lena, ole toi langi na mai lea ole whantunga le da le fitu lima. I le toi ngā pese foi le ole jazz, ka maa whai le mua na ole, ono se furu fitu se furu, vai ke mio soifua mariko mano Elvis, ma tau tia, ole mele tau ole artificial intelligence. Ia po musika ia o leua ma whai, ona tu fantasia, e mene ia o masini computer. Ia, a whaila o nai fia whaali e so whinaga. Ia, tangola e whaali mei lau whinaga lo I lunga o le tātou YouTube, ia po lunga fo o le tātou Facebook. Po o le fia o le whantunga tuai ma le whantunga fo. Ia, o nai pie whananau i fo I lele ia lo whinaga lo le nivaengo la wun. O talavantu I nai Amerika Samoa le mafuto mai ia Kenrich Tawhatolu, se tu mua, ia, talavantu le nivaengo la wun. O le pese, ua whaingoina pele moana. Whatunga tuai ma le Golden Aliis, o le wato e langi ina mai, e si vaenga lea. Ia si ka koa ko anga ia ku iei, po le anso fina ngano. Lufa valea, safaya taupu mana mea. Wana oloi mata, sau suena ai, so fia fiana. Lo fatua tae, wa umisia lo suafa. Lau pele moana, o watasi lava. Sao faya ave amasala lo fatua tae wa omisia lo suafa lau pele moana watasi lava. Ia, ole whantunga nā mai le AI. Ai se i o mai la Golden Alice. No whaavalea, sa whaia taupu. Sao suenai, so fianga. Lo fatua tae, wa omisia lo suafa. Lau pele moana, o e watasi.
Malina le golden and easily vangola will have changed land to you for the land to Fingan for my only AI Matotia. It wailing so me for you. About one of me on the fat generally or the computer. Vailefaki on the Pesce, Avacuma Upole on the Pesce. Young Kofka of Vilona, Yale, Avifoisi, Osakama, Pose King, Yepogi, Kamamang, King, Kufakas. You on some way joining a fat to Nalevuta man to nail. Olona isisinga ile tantu ngana samo e fainga tana ta wel masini AI ya tantu upu au te faia tu lapta ele o toi umiasita e wa ke miringi o naiti fafanga ina le AI a faio naiti mas e masanina e fanga ina el pon kala mena o le chat GPT o le naiti fanga ina le ngana samo e malunga o le tantu TikTok o lunga o le Facebook lunga o le Instagram o le tantu te whaungai nei le ngata samo. Lodowi, e sau le teimi sau le aso. E makua e le inoa le se senga le meka o le AI. Ia ma le meka o le memo. O le whai te tenga la le nai pe o le yele rei vai tau. Ai o langa koe foi mai. Pea ma e nisi leo tantu whaalinga. Whaasalonga whaapisinisi. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID fluiva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai urungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car .nz. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te alala I mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua fo I taumawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Radio Samoa. Naslima Ivatolu. Alawa tuilusu tolu miru tonu talo le tula e tolu le vango la uli bana yel fidanga lo te vai tui fa mai fa fer tulanga foi le le copyright me o musica I le vai tau a tonu e yele taimi len fa yentu le tanto por kala mena fa tolo do ai foi nisi o le pepese o le tanto o tunu ai mi se le suinga o le vai tau o so la
Ia, e lua mea na mwhaina whai ala tama po le teina pesi. Pea whai ele o sau pesi le kia koi usua. E mua e te anu e wha ngoi le tangata e ana le pesi. Pea wha peo lai so i fua le tangata lai ola e ona le pesi. Pe ana le pesi le toi fia langina. Pea whai ele o sau pesi. Lua. Ia o le anua ia wha pe ngā ai le wha ngoia. O te loa i eini si o le au musika le tātou turu. Ia le fui sa fia ngā me ia soala. Au le tantolu fula wa tātou ieni. E le toi alu se tama pese po se tine e pese wha noi se mea. Na pau a le mea. O lou tā ua. O le pese lea. O lea ua o toi langina. Mai le au fai pese a pai. Ma la fai. O na tuu lo le ilunga o platforms ia pe o le iaia le YouTube. O le iTunes, ia po lunga o le Spotify, te le ia o mau platforms, e mwheo le tuki ia lunga le toi langina, e lau sunga po i lau. O le pese lea au fai pese po le tangata. O lunga la ina, e vai inga i le kupe, e maua mai le to tele o tangata e taina le pese lea. Ia na avatu leo le pese o ele na toi langina le pese. Ia ma ave fo i le tupe a le tangata e ana lea mea tō tina. Ia pe ana lea pesi. So, e leise me fui le ka o le aia fuai i le vale. E lea, tu sa leo le a ave sa o a mea kaisala ia kaisana. Ave, ia le se leni ia le tangata e ana, le pese lena e toi usuina, ia ma tu fui ma le tupea oe. Lena toi langina ma toi te uina, ia le pese. Tu sa lava, pe e te le i whaanoi. Ia wan kusana whaangoi ma le whaangoi. Ia o le mea taha ua lava. Ia mawai le tupea le tangata. E ana ia le whantunga po le pese lea. Tanto ola i le si whantunga lea o le pese lea. O le pese le puni ala va. Ia se i tātu peama e pese mai. O na avantua i leo lona usuina. Ele ai. Maka au kia. Ia. A tala vantua i le usu i Anterian Sunken. O le mavutua i nai kalai stete li vaenga le awut. Ia mau tau umala vale anga i anto e piki le whana wa onga. Kia so unga pese o whisile vole aso. Whātungana a le puni ala va e whamailo mo le AI. O le sikaili wha blues le o toi langi na mai ai la le AI. O le porokala mena whai le tangata. Ia le o toi langi na mai ai. Ia le pese a le tasi. Usi mai ala wha fonga. O au tō manatu fia momoli atu. Tau sana o iluma mani mea e tutupu ai. O le nuu na o mati o le awhai. Leo amo oni rosa e le ola ai. Paulea o te ofo ina atu a unei.
fule gaga te toila me au mai tu mai pea I lo luma ina ia loa ina paulea o te ofo ina tu a unei moe tele o alofa umanai so se mea o te mawhaia ia tau tuana mai wai olo ule mana o paulava se auro o te avatu o manatu ia oia te au paulea o te ofo ina atu au nei moe olea lea I se fale I luga o le mauga ma se fa atau ma ataua lea I fo ini o fulega e te toila mea uma e tu mai pea I lo luma ina ia loa ina paulea o te ofo ina atu a unei moe Nei te wewa pepo I le ngol kampeserenga. O le ngol kampesenga o AI. Ea, e leo se tangata o lo langina mai le pese. O le wha ai te tenga la le da. O le wa a matana pe e popole iai ia le vaenga le antau musika. Le anga iwo inisi o lau pepese I le ngangana Peretania. Sole. Ua pe ia o lau atoe pese mai le tangata le da. A ua sui la le fati o le pese. E iei ila antou foi e pepese I le pese foi le pia kaukala. Ai antou sui mai la ele porkala me le o le AI. Ua sa ua pese le mu pe o le pese le te whaafonga mai e le riva e ngau le hawau. Ia ma ua iei le tūlanga foi le. Ua e se ila ngona o le au foi musika. O le matau tia o le porkala me le o le AI. E ma fai ona ia kopi ina le siu fonga o le tangata. O na tango lea o ia. Usu mai ai so sto ai ngā pesi. Io, o le matau tia na o le porkala mele ta ua o le artificial intelligence. O le ua mawhai ona wha ngā ina le pu e ina o meni o pese I le nei vai tau. O asola. Ia, sa tau vāfo I lele e awane I tango le stangata usufu o le pese e le stangata. O le vai teimele nei. Ia pe ano whai atu. E leo ko I ele mea ngā le wha ngui mua mua. Ia ngā kā muli ele o le au wha. O le kele I o le au kā au wha I le vai kemiringi. Ia e whakoa muli anga. Ewe, whaise kala fwile. Le matau tia le nao le teknolosi le wai I tātou. I nei o na pō. Ia wala na avantua le tātou pulkarame ia whātunga ia I le rivae ngolasu. Le anga o le mele wa tupu. A ila malona, olona. E le o sa o le leile wha leo ina. O nisi o upu o pesi. Ai, e whaiantu lautana. E iai le taimi. E sa waile kamalea. Ua makua I loa lelei. Ia le whengau ia ina o le wha leonga o upu Samoa. Awa o le mele ta o le iai. O la lava e na te e hawa o la veia ia. Ai fiso soani iei tātou. E fiso soani I tangata I e tā ina I tonu wha amatalanga. Tangata I e tu ina I tonu wha upunga. Ia mawhai iei le AI. A mea o le whengau ia ina leo le leo. Ia se kako akula, o le si kako au fai pese tuai. Ia o se tasine o au fai pese uan loa tausanga. O whaapea lea o na whaafonga iei le malo le tātou tunu. I le tele o ala antou whaatunga. Ia mai e tau le whaailo lea fui au fai pese I tutonu o le tātou tunu. Ia ma le tele o antunu o le neia la lola. Ai se ia vakore pese rea. Ia le na ngangkakangia kua o wawar ki kala e loa le au fai pese. O le pese ua whaingoina o aso uma.
mai le fa ili le tia ma pe fa ye jele o sila fia ya ai uma foi la ko ava ye ma le pese po le fakile nga usuma ele ai maka o ki ele wi tanto o aso uma. Ava me le finangano le suga ia Pats Agustino. Ele ni vai ngole o ia o siona ia finangalo. E se ki ele original. Ia pole pese tu white. Pole pese sa o ganka ngo fakuinga le pese. E pi manga ia le AI. Ona o le mana ia o le pa o me o le beats tang pala. Ia ma le suinga o le leo foi le pi ka o mau tailonga longa finga. Pati ma lo nga lu le ma to mai Pati nai Hastings. E o le apu po le moli o ile po le a boka nga ka nga ia o ko ri Pati. Ia ka ko ngole AI. Ka vivi. E ke ia le fio ko mai ia o nga fa ka ri mai o le ngi va ngo la u. Ia o le fan tunga le tia ma le wo toi langi le mai le AI. Ele da nem tu e fa pe o ele ngor kama pesere usua ma pesere e o le computer ngai usua le ka ko pesere o fa tunga na le foi tima ale o toi langi mai le e man chau tia e mau te lo foi ni sio lo tanto tu le tu francia ya fa tunga po musica ne e fa tai ya le man chau tia o le tecnologia fa ne ona po le wa fa ngoina nei o le AI mai le ma fa ona tu we le ma fa ona tineia o le ale winga o le dantal e le ma fa ona tu anga we lu o le YouTube
e whainga e alua ia so e lunga le YouTube, maua le leia i lam. Ia whātunga Samoa na paua lona. I le mana ia fui le leo le sui mai ai. Ia sui ngala iti pe sui mai ai le fati. E pe ona sa iai. Ma le toi tai na mai lea. O le wha le onga o tanto upu le ngangana Samoa. O leo teilo le leia nisi o whipesi. O le ana, bile i le vantu nei. Mai tau le lua fe maluma mai ia matua la titi atu. Au whipesi mai nei New Zealand. O le na mana iai le swinga o le tai no tanto musika. Na paua lona o le wha leo ina o upu. Ana sa o la le wha leo ngā upu. E le aia masitulanga fo i le wha le tonu. Ai wasawa i lola ma le mena. Pi wa au ngā taha fo i le tau ia mo meo upu Samoa. A wa a se le wha leo ngā le upu. Ia lona winga o se a toa atu i ama le upu. Ai a sa o lona wha leo ina. E ma kwa sa o ato toa ma le upu. Anto nona ma o nei vaenga la itina. E se i le fati tuai. Ia ma le toe langi na mai le masini computer. O a kako pese le nei vaita. A o te vai atu sole. Ia a kongo e lisi singa ma fau kupu se me wha apea i le amatanga o le nei tau sanga ma le lan tau sanga utu nei atu. A lan sau wha afunga mai. E se le me foi le ta ua. O le suinga o le leo. A whai e wha le tonu lau leo. Wa le vana i ele masini. E ma whai e ona sui. Ma toi te wailau si ufonga. A o le me fau lau sa. E ke le kau pesi. Na pau ale mea o le avi e le wha atonunga. I le polokalame AI. Ia ona sau leo le pesi. Ia o le pesi ananga. Ma kau kia. E le ngata i le fanti o le pesi. A o upu o le pesi. A o lona taina. Po le toa inga si kaili e tama i le pesi. Wa e whau te i o le meka o le blues. Le si fo inga kua inga musika. Kama fo i le pe i malu. Pe i le ai lomi lomi mai au kau au lomaku. E pe o le ki alu le fale fai i fo i le ka i fikus furuka i vanus furuka i se lau monku. E va pe na le sa o le me fo le o sa waine. Tanto le vave la ma tanto tau mawhai e mana mai. O lono wing. Ia o le aki ai ka ko le AI. Ia ma le tele o mau polka la mei wa iai le nei vai tau. Ia a wala varanga ngi vai ngole a wut fa malo antu i le uso ia tuala. Yonga le sa o li pantea. Taiso ia ai lau kama o tia. Ia ma le fionga ia pe stama le au pepe. Ia so e se o ko ma le AI we lo. Vai fa le ka ko vainga. O le menta ua. O le tofo mo ye o joui e whatawina le vaiesi. O le vaisa salapa. E ma le vaita malingi na le mauta sa moe mangel.
Whātalo whātu I lau whaafonga I le nei tū lao le aso, alo mai o tātou telefone, mai lo Radio Samoa. A o whaasolo pēi lo ilonga ma sa ililinga I le tele o awhianga o I lātou sa tau aveina, ma whaaululu I aile mtanga luenga o leo New Zealand, o leo o mai nisi o whaamtalanga I tu saima report le pulenga o le Independent Police Conduct Authority, na whaamanino ai le tele o anga le tautamali ua whaalia ma whaatino I lātou na whaaululu I aile au aunanga, e peo na whaamanino ai, le asia e se tasi o sui ko msina sa iai, le tamaitai a Tania Kura, o le lii o lo molia, o le sa avea fo I masui ko msina o le au aunanga ya Javon McSkimming, I lona umia ai o niata ma ni whaamaumaunga, o lo oatangi ai ni ngā yoinga whaasotu la fono, o lo oafi ai nei whanawiti. E peo ni ngā yoinga ma whaatinonga o whainga ainga whai whaamalosi maisi. E tu sai ma lea mata upu na ioe e McSkimming o na molianga. Whamauina e leli komsina o leo le teiminei a Richard Chambers. Whaato aia I loa lava le asia ai e Tania Kura o Javon McSkimming. Ina ua whaalia atu ni popole ngā nisi o sui o le au nanga. Ma o inana I e whesilingi ai loa Kura. I le mafu anga wa ia asia ai fua le ua fia le tula fono. Manatu Chambers o ngā yoinga a Tania Kura ua whaalia ai le whetu na I le leo lona mafau fau. Ai meise o lana whae unga le anga I ai I le fale a le ua molia. Ma sa le tatau lava o na anga I fua I le fale a McSkimming, ona o lo whaasolo suenga leo. E whaaperi poti mai le Radio New Zealand e whaate ia Tania Kura I le ese ai o mawhauwhaunga a le komisina whaapele au nanga I lana asi ai o Javon McSkimming. Ma ua foi reporti na I ai foi se tasi o tai leo sinia na asia le wa fil tu la fono. Ma na I uai lava o na tu I ai se lapta inga pe na reprimanded foi. Ona e le o ni ala o tu la fono tau leo le anga I ai e asia se tangata o lo moli ni mta upu. Whaalia e Chambers e le ai se so o tanga o le asia e Tania Kura o McSkimming ma mafu anga wa malo loli tai ai le tamaitai I se taimi mulmuliane. Ele ifia tali Tania ini fesili ni tu ina to le sui ofisa o whaasala o le Radio New Zealand. Ai na o lona whaiane I ai e anga ia sa ili po I ai nisi ua whaia ni ngayo inga whaapei ona ia whaia. E lima sifulu tau sanga le matua o se lii ua whaasala nei le to ese mo le tolu tau sanga. Ma se tamai tai whaasfu whaatau sanga le matua ua nofo vava aia nei le fale po le home detention mo le sifutasi masina. Ina ua la I oe I molianga se full maleono o le tau whaasese. E ala ilo la pelongi ai o le ofisa o whemalanga inga. Ma lo la wha o ngā wha anga oi ai o ni wha maumaunga a nisi o tangata mai hungry. I le taiminei o lo tapu o na whaasala lauina suwafa I la ua a fia nei I le mta upu. I tala anga I ngā yoinga I la ua molia e whaapea na tau nuu mai I New Zealand I le tau sanga lua o ta stasi. Whao ngai o ni wha maumau ni tangata mai hungry e la te sila fia lelei. Ma I le iai I te tono la tunu mo 5 tau sanga na o la whao ngai ni wha maumau ngā whawhau. Ma talo sanga ina I le telo o visa e pei o nei iai le visa ta whao o le tau sanga mole no fomau. Ma tau sanga o le avea ai ma citizeni o New Zealand. Ma ua I whaamtalanga me le ofisa o whemalanga inga na whaalia le na ai e le li I wa afia. Ana molianga mga yoinga lava nei o le tau whaasese. Whaapea whainga whaalatua ma le sao. I to tono la tunu o hungry. Ma le ufi ai o le mea moni o la tangata. A o tau mawhaia whaatino so la talasanga mo le visa alo nā tali. Isu enga le INZ na o la tau maua ai loa tau mawhainga tau whaasese ai la ua nei. Ma ua na I oe lava le li I ona ngā yoinga whaasotu la fono. E na whaalia le lefia tala noa o le tamaitai. Whaalia le sua le MPIE ma le DIA o le nei mata upe atangia mai ai le mautu o fuanga o le whaatino ai o son ngā tū la fono. Pe a tilo atu le tele o whaamaumaunga mangayo inga e ufi pena na ai le mea moni a e soli le tū la fono o le tau whaasese I le pūlenga o whemalanga inga. I tātou tala I tā longa mai sui o Samoa, e le o misi lava tau vanga po o se taamlesanga o le sisi ua mea mamafa, e le o va ai le maualunga o tau mawhainga alo mawhatama whanau o Samoa, o lo whaima ave fua I le whaanga tama.
Ina yaso o tua nai sa awai atuai Samoa i le taamilisanga o le 2025 Australian Open Championship i le stete o Melepone. Ma na moli mawina i le mata ino le ausi isi a Samoa i le atauvanga. E peo na maua ai le tele o matati ana tatae, ma whaatuina e suita alo. I wha maunga e ala i whamtalanga i lunga o penga te whailangi, a le whala tonga sisi o me mafa le atunuu, le Samoa Weightlifting Federation Inc., na wha mawina ai ia matatia e peo na iai le lii o John Tuffy, na iai le vainga o a lii fitus futasi kilo kalama le mamafa. Na ia whaatuina se matati a fou, ia lii sinia o le nei tūlangi po le Oceania Senior Record. Se lau tōrusu fitu kilo kalama le mamafa i le si imalele po le Snatch. Ma ia toi whaatuina ai nisi o matati ai lua mulmuliane o le nei tūlangi lava po le Oceania i le whaatūlanga lava e tasi o Senior po le Oceania Senior Records. Se lau fitus fulu kilo kalama mo le si imalolo po le Clean and Jerk. Na sola John Maleman Malo i lana vaenga po lana category. Emmanuel Uli Masao, a lii, le vaenga o a lii, iwa sufa kilo kalama le mamafa, na ia whatuina le matati a fo le vaenga o juniors i le nei tūlangi, po le New Oceania Junior Record, se lau whasuma lua kilo kalama i le si ima lele. O le tasi o alo na mauli mawina le mata ino ana tau mawhainga o le tamaitai o se ine, Stowers, svunmal fitu tau sanga le matua, na tau vale vaenga o tamaitai, fitus full fitu kilo kalama le mamafa. Whamawina e tolu matatia, ale lalolangi le vaenga o tupulanga talavou na whaatuina i lea tamaitai. O ia matatia e au fiai le se lau mal fitu kilo kalama i le si imalele po le Snatch, o tatae lea matatia sa iai e se lau male ono kilo kalama. Se lau tosu fitu kilo kalama le si imalolo po le Clean and Jerk, e peo na mawai e wha kilo kalama le mamafa ua mawalungailo na si mai le mamafa sa iai e se lau tosu mal tolu. Mai ia au si ai fo i le tele o matati ai le nei tūlangi ma le tau pulenga i tūpulanga talavou. Wha pea manisi o matati ai vaenga sinia. Wha mawina na le lei uma ana si e ono e peo na whaatūlanga i lea tauvanga. O Jack o pelonge mo le vaenga o ali e se lau se fulu kilo kalama na maluma alo i lana vaenga po le category mana ia tatae le matati o le nei tūlangi po le Oceania Senior Record i lana si lua se lau ma le valu kilo kalama le mamafa. I lana si i malolo. Ma ia whaatuina ai se matatia o le nei tūlangi e tolu se lau o no sfumalvalu kilo kalama. O sa nele mau, mo le vaenga o ali i se lau se fulu kilo kalama le mamafa, na toe tatae lava e ia lana lava matatia o le tau pulenga po le vaenga o le Commonwealth Record i lana si i e se lau valu sumalua kilo kalama i le si i malele po le Snatch. Whaalia fo i lona whaatuwai o se matatia o le Oceania Record ma na ia manmalo fo i lana tālonga. O June si paia le vaenga o tamaitai valu sfulu ono anga i lunga kilo kalama le mamafa, na ia whaatuina se matati a fau o le nei tūlangi le si i se lau sfuma lua kilo kalama le mamafa o le Snatch, e lua fo i ni isi o matati a na ia whaatuina i le si i se lau 5 kilo kalama o le Clean and Jerk. Man malo fo i June i ana tau mawhainga. O ni tau nuunga matautia lea i tau mawhainga au si a Samoa, ua whaali ai fo i le maualunga o le anu o Samoa i le nei tālonga i le tele o tauwanga. Mai tala mulmuli, ua mautinoa nei le awanoa ale aulaka pia le atunu ule manu Samoa. E ta alo ai mole ipu le lalolangi le tau sanga lua o lua fitu. I le mae ai o lana ta alonga ma le au a Belgium i le vave au le tai au ana leila. I lea manu malo ua ave ai nei le manu Samoa ma au lona lua se fun marfaa. Ma o le au mulmuli fo i lea, ua saofanga atu mo le tamilo sanga tele i le tau sanga lua o lua fitu. O le lona se fulu ai lea o taimi o mawhaiona awai Samoa i le ipo le lalolangi, ta lona awai mai i ia tamilo sanga i le tau sanga tasi i vaivatasi. O lo tūlanga sumai fitu Samoa i le whaatūlanganga o au o le lalolangi i le lakapiuni i le taimi nei. Ma awai whaamtalanga i le saofanga ai fo o Samoa, o lea ua mautu le awai o le au o le manu Samoa i le taamilo sanga fo ua ta ua o le World Rugby Nations Cup. O lea ua fuafue amata le tau sanga fo lua o lua ono e au fiai au mai Kanata, Chile, Portugal, Tonga, Malo o Amerika, Maisi. Tato telefona mo le nei tu lao lea so whaaftai whaafunga mai tō whaasui kua. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa. Tasili mai batolu Amo
Whakarea ua whakonga turugu swa pupongana o tātou tala I vai whanua langana Samoa. Peora whakarea tule le whionga ia le unua ia li aisha hun chola vai ngō telefou ala wala leo. Ala mwhiora toi mo swa puponga I lea waulia tai au pa a tātou waulia le lofa melanga leo le tua. O le teimi lewa sfurtasi mala whamiru tu te ne ling tu lain tolu wha talava tu matua. Ela ka te leo le whana wa onga leo tu wa onga o le reia salulu. Ma lo tamu tu ama yo tu a mila onga e mai suenga o le nei fo ia salulu wha maufu spa tono ta vale. A ua le ta anu a wha mwolo sanga le mu I lunga o tātu wala te tele. O mei o langa i antu po ana nei mo au ki lani ala whapelea o na tōru vava saloi I wanga e nisi o no fuanga o le malu o le ea I po ana nei sfulu male ono tike ria ngoto le la e le sfulu whamiru te te ai le valu I le po ana nei. O le veng mola soan tai au e o soane le la I le toi tasi le miru te ling tulai ono I le tai au. O mei o winga o le tāwelangi le leise I vangarai I ale awa o ai teimi o le tai au. So vili e angi maile li tui sisifo mo le asoa tai au. Toi e whaatala whaantua I lo tātou tiro I Samoa e le ringaengo le awoli. Ma lo la waranga lue ma lo le tāwan tai. O mei o le anga iantu le poana nei o le ai eisa vili e ta tofa tau ta wini siu taimi. E maleso an tai o le ata apisolo ai timu ma e mamafa I nisi o no fuanga. Tulanga nei pioni e wing o le tawi le so. E maleso an tai mo auki lani ma Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo Radio Samoa. Bevela a. Tupulanga Samoa. O au maui atunu ue mama. Ala maia. Se ifai so tasao. E tu manu. Aile tu longo longo. No tao lana tupu tupu a eto e tau fono fono. Lau anga I whanua. Ua ti ua I ta ua pa alo alo. Alofa I nai matua. Tala le toe a ina. So le alo malu faiva. Tau tuana lo nu ainga. Lo ie vai tanga ula fala masi au ata ata. Lo sei puletasi ole auro mai so ama. Ola e wailoa ole samo lava. Tau tuana le atua lo tata iala. Lau anga I whanua. Ua ti ua I ta ua fa alo alo. Alofa I nai matua. Tala le toe a ina. So le alo malu o faiva. Tau tuana lo unu ainga. Si o ta atunu Leilo I le whaafanua. A o lau finau. Wailoa I ta ua. Ua malie o. Ua malie malo. O lau pulelea. Ua malie whaasao. Iyo lau anga I whanua. Ua ti ua I ta ua whaalo alo. Alofa I nai matua. Tala le toe a ina.
Sole alo malu o faiva Tautuana lo unu maainga Se Angela Jamie Wanchi Radio Samoa was full of to be able to obtain a link to line Tolu Joy Fan Talafan to Man to Elegant Leona Fana Waonga, or down to Waonga the Yans. Lulu Fama one day, you'll have to Fusi Pa, where Multimedia Fatima Sunga Yan Prince or the Tutua, Malawanga Casa Beach and Appliances, Talva Prince on my Lofa lava uso, man via fafetai, wama ye uso. But we have day Prince I go o se coupe. Mawalo coupe manga ya no le solu. Manaya uso, manaya. Coupe is very important, you know. Yes, absolutely, absolutely. Prince, now, what have you been up to these past few weeks? Uso, so, you know, it's like a paradise life. You know, so busy here and there, going here, family meetings, you know, work meetings, so many things going around. So, you know, I apologize that I was not able to come to the show, you know, all the time. So, but the good thing is Prince is back now and we are rock and roll. That's right, that's right. Well, without further ado, Prince, what's our first hot special for today? Of course, brother. So we have got the Samsung and the iPhone. So we have got that latest Apple iPhone 17 Pro Max. So people were waiting for the stock, you know, in New Zealand, and we have got now a couple of units in stock for the 17 Pro Max, the latest one. Or people who love Samsung, we also have the Samsung S25 Ultra, which comes with the pen, so it's like a Note phone. And the price is only $32 per week. Toluluatala Waiyaso for any of this phone. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the wireless earphones with any of the phones. And also we can program you the Samoan Bible, don't forget. Samoan Bible, the Tusi Paya on the phone if you request us, and we can do that for you for free. So that's the phone special we have at Casa for this week. That's awesome. Prince, welcome back. Ole whapatomo mua lewa I antanto whapatomo I mo telefoni whi aviai. Ole mo nei le Casa Beach and Appliances le Samsung S25 Ultra. Ia po le Apple iPhone 17 Pro Max. Ia roa tu ma wireless earphones. E na ole tolu lua tala il verso, e mawai ia lau telefoni whi aviai le na. A le ole Samsung S25 Ultra, ia po le Apple iPhone 17 Pro Max. Ala watu wai ma wireless earphones. E na ole tolu lua tala i le vai aso lona tongi, tolu lua tala i le vai aso ia lona pimeni. E mwhai ona polo kalami i tonu male tuspa ia i le ngangana Samoa. Second special for this week, Prince? Yes, brother. So the Slua Fapitua for this week, we have got a very special lounge suite for our Radio Samoa listeners. So this lounge suite is a corner black leather recliner lounge suite. It also comes in 3-2-1 or 3-1-1. So different settings for different houses. We have this black color leather lounge suite, no fatolu, no falua, no fatasi, plus no fatasi, no fatasi, no fatolu. And in the corner, so it's a recliner lounge suite, comes with the Lazy Boy
very comfortable and spacious, and the price is amazing. For any of the settings you can buy, it's only $26 per week. Lua Onutala, Waiaso, and the special features of the lounge suite, it has the wireless phone charging dock, so you can charge your phone on the lounge suite without any wire. Also have the LED lights at the bottom, which looks really great, and a lot of storage space on the lounge suite. So, for the first 5 customers who come and buy this lounge suite, we will also give you the Mea Lofa as a free coffee table with this lounge suite. So don't miss out this special at Casa. That's right. Prince of Aptolo on the Lua o le Rivangola, Woli le way le Tanto City, no 4 o le Potumano Law, o le way le Meta o le lounge suite special, o le no 4 le I'm a fan Loi Lumo au. E iai alona kona, pe iai lona tuli manu foilele, e to tele tangata mwhiro fie lunga. E langa te lea alwan tui ma lazy boys, yo he, ea e mawhai leo na whaangaina I lo potu mano lo. Nā le lusfulo no tāna I le weaso, lua o no tāna I le weaso, e te mawai le tātou city no 4 now le potu mano lo. E iai ma le me tā o le wireless phone charging, lona winga nā le tuwa I lunga lo telefoni ia whiawai, ia o le charge, ai la ia le tau sulua se waia. E langa te leo lo o lai mamoli LED, ia a to ai lam le storage space, e mawhai o le toso mai lalo o a tātou le fōa ia ai tu iei tonu, ia nisi nā o vaenga, o lo mia ia na teu fo ilele I lano rongo fo ke wa mawai oi e yai le no fo tolu no fo lua ia man le no fo single night tasi le lanu uli black leather o ila to toli me mo fa ngaina le tantu fa tolea o le a mawa tu ia tantu coffee tables e au noa mase tu tongi fa tolu third special prince. Yep, third special also. So I call it as an Ainga special. So because it comes with the bed and the TV. Both the things you can use it for the family. So it has a queen size bed with the mattress, very comfortable pillow top mattress we can give you here. And a Samsung 55-inch 4K ultra high definition smart TV, Atamai TV, and the price is very, very, very affordable. It's only $23 per week. Lua Tolutala Wayaso, you are just paying for the bed and the brand new Samsung 55-inch smart TV for only $23 per week. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the Mea Lofa. That's right. Prince of Tolo na wila tanto moenga o le tuainga o le Mason queen size bed. O le moenga e alwan tue malona fa malu. E le ngata lei leo le tanto TV lea to leia mo le potu moe lima ilisi lona le tele. Ja, be te mra of so jy lo TV nei lo mo le potumano lo mo le TV fola. O le tuainga o le Samsung stasio TV le le tuainga lima ilisi lona lo tele. E na le lua tolu tala il vea so lua sfutolu tala il vea so mawai lo moenga queen size bed o le tuainga o le Mason anto ai malona fa maluma le TV na e lima ilisi lona lo tele. Failo ye Prince Day fa for le Radio Samoa mo fu anto ai ia sang mea lofa I le ia woli. Last but not the least, Prince. Yes, brother. So the last special for this week, we have got the Whitefield special, and that's the Panasonic 322-liter fridge and the freezer. So 322-liter Panasonic fridge and the freezer comes with 2 years warranty as well, and the price is only $15 per week. Sifululi Matala, Waiyaso, and customers who are looking to upgrade their washing machine. So we have got a Samsung 12 kg top loader washing machine, and the price is only $20 per week. $20 per week for the Samsung 12 kilo top loader washing machine. So both the products comes with 24 months warranty, and they are amazing brands. So we have got very good reviews from the customers. And 12 kilo, like you can wash blankets and all. So big size. And when you mention Radio Samoa, don't forget your Mea Alofa as well. That's right. How can the people get their hands on these specials, Prince, and how can they reach you, and how can they come and see you in person? Sure, Professor. So we have got 2 stores in Auckland, in Oahu. The address is
Fikufa, Great South Road, Otahuhu near the KFC Kentucky, and in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and the parking is available at the back of the store, so you can park your car there. And opening timings is Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m., and on Saturday, it's 10 to 4 p.m., and the contact details, toll-free number, you can note it down. So it's Owasilau, Lua Lua Lua, Lima Fa Walu. And press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store. And you can also reach us through our Facebook pages. For Otahu store, it's Casa Beds and Appliances, Otahuhu, and Casa Beds and Appliances, Henderson. That's for the Henderson store. And we'll look forward to see you here, and hopefully we can, look after you well as a family. That's right. Prince, thank you very much for your time this afternoon. I'll wrap it up for you on Samoa, and hopefully we'll catch you again next week. Yeah, thank you so much, Yuso. Whawhetai telelau for your time, and to whāsoifua Samoa, sekia Samoa. So i fwoi ala sunga ia Prince wa available ia mafunga tamu le moli da o le tūtūmala udanga le Casa Beds and Appliances. Yeah, well, le whanolo ino le la tūtūtua manisi down tātou o loa o lo whaapitoa mo oe. O le whaapitoa na wha o lo wai ele tātou pusa aisa 2 o le Panasonic 322 litre fridge freezer. Kama wile i malona fulisa. Se fulu lima tala il verso lona pimeni, se fulu lima tala il verso, maua lau pusa isa tu leo li tu ainga le Panasonic. A leo le da fili mai le Samsung 12 kg top loader. Tam fui lele matala le pito i lunga ai leo au tafa. Se fulu lua kilo kalama le babafa o le tanga mea, mawhaio na lau iei tutonu. O longa winga, ia makua, Tele, la vale tanto masini tala, la vale da. Lua se fulu tala le pimeni il verso, lusu tala ia le pimeni il verso. Maua la mea lofa pe a whailo ia Prince, o le nei whaafunga i Radio Samoa i lea whaapitoa. A whio ane loi dai le whaafitu wha Great South Roadie o Tahuhu, e po le tolu fitu iwa Great North Roadie Henderson, walau ye le ovalu se lau lua lima whavalu, ovalu se lau lua lima whavalu, e te mauaini si whaamtalanga e winga e le tautumalau dangana ale Casa Beds and Appliances. Well, luas fuluvalu, malafa minuto te nili tula e tolu. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Yeah. Feel my feeling kula rangi ke ye. You still shine more where my money. No matter where you go, no matter where you are. Oh, shine. Not only that. Lasi, tama, tina, malea, waluma, ioe, onganga, I'm a low
Find me
to find home. We know the way. Watch this wave, I'm gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? Ladies and gentlemen, it's about that time. Turn this thing on now. Vi venga sui fe lo yo le vai ngole woli la ngai tu ma tu ma fa na wi ai ngolo fa mo mai le kan tu le o le tau fa mai tu ma fa va lo fili male pa yema ma lo le tru ya tu fo I male fo yang ya tu bunga we ngai le fia fi po le po ana ni ma lo le sai ma lo le fa ma lo si tu ma ga we nga e pe yo ga panti ai lo tu pa yema lo o tu ma lo o le wo tu is fulu male fa mi du te on da le o le tu la e fa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A Greek philosopher said that when a son behaves wrongly, it's the father who should be punished, since he's the one who failed to do his job. When the rich and famous German Friedrich Flick died, he had built a fortune of $1.5 billion. He owned 300 different companies and was respected as one of the smartest businessmen in the world. Yet with all his success and power, he could not control and unite his own children. He could put big companies together, but he couldn't put his own family together. After he died, his children fought over his money for years. Many experts worked to clean up the mess and broken pieces Flick left behind from his failure as a father. The famous Army general, Douglas MacArthur, is considered to be one of the greatest military leaders of all time. He led the Allied armies to victory over the Japanese in World War II. Yet even with all his success as a military leader, MacArthur did not think it was his greatest success or job. In a public speech, he said this, "By profession, I am a soldier, and take great pride in that. But I am much prouder to be a father. It is my hope in life that when I am gone, my son will remember me not for my victories on the battlefield, but for my leadership and example in the home." Every morning, General MacArthur read his Bible and prayed this prayer, "Lord, help me teach my son to be brave when he loses, but humble and kind when he wins. Help me teach my son to be strong in hard times and have compassion for those who fail.
Help me build a son whose character is honest and whose standard is high, a son who masters himself before he tries to master others. Then I, his father, will dare to say, I have not failed in life. You see, your child's life will largely be determined by how hard you work at being a father. And the only one who can give you the character and love you need to succeed at your most important job is your own Father in heaven. So today, won't you ask God to forgive you and to take charge of your heart and character? He'll help you become the successful, loving father your children need you to be. Just think a minute. Au tolo e whakasa mai le penisula I te ara tū I le rewhaingo la wonle ma le pese o tolo wā tuai ea le tātou polakalamina le think a minute for mai o mai ia o tō. Ina ua tō e valu miru tolo tōng tālau le tūla e whai le rewhainga o le fiafi. When you shake up, I'll bring you some more. Lua lua mai, washing she mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tisili mai batolo. Radio Samoa. E masani o le tātou tangma vai e whiawhi whapene. I le mai ai fo o le tele o nisi o polokalame. I lunga o le tātou poloka lea o le afo. O le hawa o le mawhifunga mua se I really tūlai whapitai. Ia o no lo tutuangi le fionga ia le taua po le fionga ia savea. O le ole an tātou mafu tātou ai se I really tūlai lima
Ma tabulunga tuaina le polokalame o le malu I fale. E pe o na masinia ia fiafio solulu te tash o lona wingala. O le a tātou le tau mawai. E o le a kāraka kōpisi. Ai tapena mai al polokalame nao le malu I fale. Ja, ma le faletuia e me le palama o le loan market ia marisi fo tātou malo. Fa lo alungi o la mwhaileona pa au mai le tātou polokalame I le nei fo ia solulu. Ja, mai a tātou tala mai le Pasifika. E marisi o antono o la langi o na se antuaila ia lea I le polokalame na o whaigoina o le malu I fale. Mo e tau no I le fale. Ia o e tau whai le fale ta avale. Tolo tolo imatautu Male penisula mai bolino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula fi mai ile sau O ata uma o fetu o le lani Sulungia ia umasia uhani a omasa vali vali Le pasina se Yesu solo ia samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Sisi vai ma pepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o basi a ukele Ele mafai nanga ona ngalo Le tafe tafe mali o mai singano Olo onofo nofo hai tine matama yung alona awala lao papa Le pasina se Yesu solo Ia samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese Matata lato tulele A omae mane ilano ole ni
Este